Oke, Maluk Sirahuto iha Radom Timor Leste, Liliu Maluk jurnalista sirah nebe halap nar nula jurnalista atu inform baita bawa cirakata itani aman itani maun itani senior jurnalista mau teliote hakutona ne perigin San Moris iha hospital referral o ekusi iha uhin tukutolu liu minutu tolo nulu risin lima dadaun maktoba tau hela iha murtorio hospital referral o ekusia minu maluksira. Atu informe baita po kata ka mau telo ote anisan misteri dia tidak ba jurnalista luki dan nebe maka prodususinya matenek durante nia simuris iha nasang idane nia musasan ema aktivista dia kida husi kusi nebe maka lakon ona husi tanilete. Atu inform baita po kata ka durante me no telu ote haknaran iha gabinete contra de region administrativa especial o ekusiambino anisan responsable senior ba jurnalista kami di office nian udah promover atividades autoridades nian iha region administrativa especial o ekusiambino. Tasio bela explica para a audiência lilu ba maluk jurnalista Sirahuto nebe lakon na sirnya aman sirnya mistri sirnya senior jurnalista nebe maka hakutona peligin misang iha munu kolega kemau atilo ote niluto ono kono bani Moris kuma satama ya be onde de abril março tauhin hakutona mis dan magpobang ide mo espera kolega sira jurnalista ibine mestre ingat kota ni experience bana agora na kota onde is eu sou desculpa vai ter bot Sirahuto kare durante de Moris ano bot nagsala rumah vai ter bot rimag edit agora maroma kadu milyonya ang família toma entre maroma nesse Moris mata como maroma kasuta como si durante nyumura saida ni vai saya sa data ya hospital referral o ekusi. Começa vai ser às 11 de março. Quando já fulang ida guys, não é isso mana hotel. Ele vai ser yang punya kondisi saudi komplikasi itu antara moras namanya ate yang punya sudah pencantu nemat nekuno for betul sih sur maksimal orang ada la bella salva ini ya Tirplan makbol se luba fatis kasih ikut sini yang tahun katanya sebab Fedili na bella si kasih tua yang Fatimah ya masih depois a nesse trata carta
conditora motorista sire o subsistenza sociale atau bela angka badili wenora biasa loro badili fale ba BCP famiglia ano sekarang nabe anda situação condição baru nabe mau teli punya sebara ke badili ban falai depois makanya ya buat rumah kami sih hanya itu. Ya, obrigado, Barak. Ok, maluk sira ita finda lia ho mong otelu otenya aling Constancio ote nebe maka explica ona ba ita ba sira kona ba mo otelu otenya mora sira ini tamia hospital referral kusi tir plano familinian hauhin se luriba iha dini mebe se luriba lai iha maktoban ini mon rasik iha masin ini uma no hafuni dene maka hauhin se luri nia ba iha dili tambah ninia mau ngali ninia maluk jurnalista Barak hadili lalu nia musni sang fundador ida ba media Timor Pos. Famiglia Husi Monteleote ya ne ona Orstan seluruh ba ne mau ni uma ya masih
Talagang susunod. Permanent pay mo. Ito naman po yun. Ito naman sa akin. Ito natin mo. Parang siya na.
Tiak maluk sira ida nemak informasi na maka dari sana ami hamal kita bawa sira iya itu informasi muruk kita lakon itu nih senior jurnalista Nesamos es Conselho de Imprensa nomos fundador usi kompanya media Timor Pos lebih maka muhim aku tahu nanya perikin San Mores aku tahu isi oras tuku tulu di minuto ternulisin 5 ya hospital referral ekusi yang binut dia maluk sira idane makani menorohan maluk kita pot sira informasi muruk idane usia kusi hojeko oi ke bener service atau regado wain descansa en paz mamo te lote